Abasirikare na polisi bakuru barenga 120 baretse umujyi wa Uvira ubwo wafatwaga na FCM 23 baburanishijwe mu mpera z'icyumweru dusoje. Aba bose baregwa guta inshingano ndetse guverinoma isaba ko bazahanwa bikomeye. General Sylvain Ekenge barabivuga babisubiramo, none abubahirije komandoma bakayishyira en execution mubajyanye imbere y'urukiko. Ese reka mbaze, ni komanda we nyine ari kuri chaîne yiwe uko byagenda kose. None muri Kongo abasoroda basanzwe, abasirikare nyamuna bantaho nikora nibo barabazwa intambara ya Tshisekedi, nibo bagira gute. Jire Mwirambwe we yabahe wa mugani wa Nyiramajyambere atujire Mwirambwe wari he ubundi baharasaga tareba so watanze oda kugira ngo baharekure buriya ukisangani yaheze he nawe najye kuburana nabo. Kuba rero bigaragazwa ko kuri uyu mujyi wa Uvira hari kongerwa imbaraga, aho bagaragaza ko nyuma y'uko FCM yikuye muri uyu mujyi wa Uvira wafashwe kitariki ya 9 barabigaragaza ati ibiro rya gisirikare riyobowe na Kinshasa ryahise ryongera cyane abasirikare baryo mu bice bikikije uwo mujyi mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo hagamijwe kongera kuwugenzura no kuwisubiza. Yamaze kwiyambura image yuko nayo muburanye muri babiri baburana. Donc leta Kinshasa zikari yitanga chance kuri M23 yuko ari ifite byose izikari bicometseho. Ibyo se birashoboka. Niba ari Sukoyi mu bifatira ibimenyetso muri ballistique birashoboka. Iyi Sukoyi iyi ni indege yarashe iri komplane y'indege, iri ni ijya drone, buri kimwe cyose. Buri Amerika ari kuvuga ibintu twemeye ko yohereje impuguke utangiye gutwara amato muri Tanganyika, utangiye gutwara amato muri Baraka. Uzi neza ko ubwo buryo bwo kukurasa mugaba mudahusha burahari. Ese ino ntambara n'ubwiyahuzi n'ubwiki ibintu nk'ibyo ngibyo. Kireka mwarakoze uburyo wenda ayo mato agenda herekejwe n'imbunda zishobora kuburizamo ibitero by'indege. Ushaka gusohokera ahantu hajyanye n'igihe, urashaka gutungura umukunzi wawe cyangwa gutegura ubukwe ndetse n'ibindi birori bitandukanye, ushaka kujya muri sauna cyangwa gukoresha massage ahantu wizeye, igisubizo nta kindi twakibazaniye. Luxury Garden Palace, ngwino tugutegurira ibirori ndetse nzi neza ko uzaryoherwa. Abafite ubukwe by'akarusho namwe twabatekerejeho kuko tubafitiye jardin nini na tent ukorera mu bukwe. Maison de passage yakira abageni ndetse n'aba diaspora baza mu Rwanda bibaza bati ese ni hehe twaruhukira, namwe ntago twabibagiwe kuko tubafitiye amacumbi asanzwe yakira ingeri zose. Duhamagare kuri 0780443787 cyangwa udukurikirane kuri Instagram na Facebook ni Luxury Garden Palace. Mu mujyi wa Karemi mu ntara ya Tanganyika hatangiye urubanza rw'abasirikare na polisi bashinjwa guhunga umujyi wa Uvira ugafatwa na FCM 23. Atabasirikare na polisi bakuru barenga 120 baretse umujyi wa Uvira ubwo wafatwaga na FCM 23 baburanishijwe mu mpera z'icyumweru dusoje. Aba bose baregwa guta inshingano ndetse guverinoma isaba ko bazahanwa bikomeye cyane. Ariko ibyo nabyo birimo contradiction. Guverinoma n'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo batangaje ko retrait yabo kuva mu mujyi wa Uvira ari retrait tactique, ari repris tactique bakoze. No kuvuga ngo repris tactique ni komando bivuye muri etat major. Muve muri uwo mujyi mutawutwika, mutawusenya, mudashira, mutagira mute. None iyo contradiction iragarutse. Ababikoze bubahirije itegeko rya leta ya Kinshasa bagiye kuburanishwa mu rukiko. Which means ntibawusohotsemo kubera retrait tactique, bawuvuyemo kubera ko kubiswe baneshejwe kandi bananiwe kurwana na M23. Ariko ugiye mu buryo bw'imanza tuvuga ukabona nka Telegram itumanaho ry'abasirikare bakunda gukoresha rikura abasirikare muri Uvira nk'abavoka babo bakazagira amahirwe bakayigwaho. No kuvuga ko urwo rubanza nta shingiro rwaba rufite kuko kuburanisha umuntu waye komando ngo nave mu mujyi nka Uvira ngo kubera inyungu z'umutekano no kugira ngo abaturage batashira, ukavuga ko ari repris tactique kandi yemeye mu ntambara, then ukajya kumuranisha nyuma. Ibyo muri Kongo nuko byogoshe nuko bidoze, iteka muri Kongo hora amafuti. Twebwe tukora mu ntambara muri Kongo ahubwo nta yindi ntambara mwambonera. Muri Sudan zirahari, muri Iraq zirahari, bambe muri aho hose muzanjyane mu zindi ntambara. Namaze ko nuko umuntu avuga ibintu by'amafuti birahunga. Kongo Kinshasa rwose biri on record. Twavuye hanga repris ngabo nga General Sylvain Ekenge barabivuga babisubiramo, none abubahirije komandoma bakayishyira en execution mubajyanye imbere y'urukiko. Ese reka mbaze ko chaîne de commandement ihera kuri chef d'état major yewe n'umugabo w'ikirenga byashoboka kumanuka ukaza muri zone de défense, sibyo? Yego.
uriya ukoreka Isangane ukaza kuri iyo marejima na regiyo militaire, kubera iki haburanishwa bamwe, uriya komanda uri Ikisangane nawe ntagendemo? Numvise ngo n'amasunzu baramufunguye muri iyi minsi, niko amakuru akomeza kuvuga ngo ntagifunze. Ni ukubera iki hahanwa ariko amafuta abantu ku isi yose, amafuta abantu ku isi yose, ugasanga umuntu kandi ubundi mu gisirikare busanzwe uko mbizi inyanga ryakozwe n'umusirikare, komanda we mukuru aribazwa. Burya uzi ko umusirikare nubwo yakubitira umuntu mu kabari bakarwana, komanda we ajya kwandika statement, general umuyobora atazi n'isura atazi n'iki, utibwira burya ngo bigenda gutyo gusa, nawe yandika statement kuko ni komanda we nyine ari kuri chaîne yiwe uko byagenda kose. None muri Kongo abasoroda basanzwe, abasirikare nyamuna bantaho nikora nibo barabazwa intambara ya Tshisekedi, nibo bagira gute. Jire Mwirambwe we yabahe wa magana wa Nyiramajyambere, atujire Mwirambwe wari hehe ubundi baharasaga tare baso watanze wada kugira ngo baharekure. Uriya w'Ikisangane yaheze he nawe najya kuburana nabo. Nyiramajyambere yatangiye avuga gahoro ngo ari buzamutse. En fait muri Kongo ibintu biri paradoxal, ibintu byaho ni ikibazo gikomeye cyane cyane kandi gikomeye. Simbizi rero niyo contradiction ihari, baziburana uko bazarengana. Nahoze mbona umuntu ejo umuntu social media mu Kongomani yita abasirikare ba Kongo ngo ni wumbwa, ariko bivugaga uno mu mangara cyane. Ati pu ataba general bangaye bafunga nk'imperesha, mwana nayo kumenya wagwane tumuntu abasuzugura ageraho ngaho. Abasirikare ba Kongo baritonda cyane, ntawe mpamagariye wenda kutitonda, ariko kandi nk'abakomorede barwanira hamwe, niba bahanwe bajya bahanirwa hamwe, ariko kandi niba na leta understanding ko yamba Uvira nyine nibihanganire n'abahavuye, erega bica n'intege abandi basirikare basigaye. Ubwo se abo barimo kohereza ku rugamba bazarwana bate babona uwo basize inyuma ari mabuso? Uretse ko n'uwo bashyize mabuso hari igihe azajya avuga atawa munshyire mabuso niruhukire, ubundi kunyiza muri hebu zitagira intsinzi. Ibyo bivuze iki? Ushobora gufunga n'umusirikare nka korea muri Kongo akavuga atereka niye giye kwirira imvungure, ubundi zo ndira ku rugamba ndwara niruka ngira gute, ibintu nk'ibyo ngibyo. Nicyo navuga ku bya Kalemi, kuko urumva niwo mujyi uri next ya Uvira nyuma ya za Baraka. Baraka ni muri Fizi, Kalemi ni muri province ya Tanganyika. Simbizi niba gutera imbaraga y'igisirikare yo kubanza gukanira no gufunga abandi, ariko ibyo nabyo urebye igihe imanza za FARDC zabereyeho muri Nord Kivu, Sud Kivu nayo hose, reka turebe mu misaruro. Ubundi gufunga abasirikare no kubabanisha byigeze bifashe iki? Ba Kabundi bari boherejwe ni Kabundira, uyu ni Kabundi wundi ariko muri FARDC boherezaga Kanyabayonga kurasa gicuro Kanyabayonga itarafatwa, bagiye gusambishwa kuburana, ntacyo byafashe. Masuza ejo baramujyanye, ntacyo bifashe. Tshisekedi ariko nyine arimo gufunga abakoroshari biwe, mureka bafunga ugafite amabuso zihagije. Nta gisirikare bashobora kugira rega kireka nko myaka nka 290 wenda bazaba bafite igisirikare gifatika. Igisirikare ntabwo kiyubaka. Hanyuma Marsha, kuba rero bigaragazwa ko kuri uyu mujyi wa Uvira hari kongerwa imbaraga, aho bagaragaza ko nyuma y'uko afise yikuye muri uyu mujyi wa Uvira wafashwe ku itariki ya 9, barabigaragaza ati ibiro rya gisirikare riyobowe na Kinshasa ryahise ryongera cyane abasirikare baryo mu bice bikikije uwo mujyi mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo hagamijwe kongera kuwugenzura no kuwisubiza. Ati nk'uko amasoko menshi abivuga, uwo munsi nyirizina hatangajwe iryo tangazo, ingabo za leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC zakoresheje indege zo mu bwoko bwa B737 900, size ko bayitiye umugotwara ni Boeing 837 cyangwa 847 zigira amoko menshi. Yego, mu gutwara abasirikare bagera hafi kuri 500 bavuye Kisangani mu ntara ya Chopo bagenwe i Kalemi mu ntara ya Tanganyika. Abo basirikare bahise boherezwa igitaraganya mu mujyi wa Baraka muri territoire ya Fizi, uherereye nko kuri kilometero 80 mu majyepfo ya Uvira, mu rwego rwo gukomeza ibirindiro by'ihuriro rya gisirikare muri ako gace. Abo rero 700 500 ngo ni special force ingabo zishobora kuba zaritoreje muri Israel yari ije kurwana muri Makobora. Bivugwa ko M23 aho baruhukiye mu gashyamba baruhukiye magika bicira bikabamara bataratangira no kurwana, kandi ngo ni za komando zivuye muri Israel. Ariko amashusho maze iminsi ubona n'amavideo asirikira bambuye imbunda nshyashya n'ibikoresho, kandi ubona bitoroshye. Abo bashobora kuba baramaze kurandinga mu gihe bakiyuhagira mu maso
bagikoroga icyayi n'ikawa irabicira barimburira bamara dore daho nibereye muri za makobori yo ngiyo baza batazi akarere batazi intambara baje kurwana iyo ariyo ariko maye baza bakurikije komandoma y'abakuru babo nge ntacyo mpamve mu musirikare ariko ariya makuru yazira ntambara zo muri makobora nuko ngewe ndimo kugenda nyashyikira baraza aho bashyika bataranaryama bataraniborosa batanakaraba amaso ikabarimbuye barimbaguye pe bari abantu ngewe nabonye imbunda urumva ibyo sinyanita ku mibiri y'abantu barashwe ariko iyo urebye imbunda ubara n'umubare w'abantu bahaguye kuko urumva urebye abahaguye bakurwa izo mbunda abakomeretse bakajyanwa bari inkomere urumva ntiziba zitaratoragurwa burya umubare w'ibyambuwe uwo mu Rwanda ari nk'ibikoresho kabireba uhita umenya urwo rugamba uko rwari rumeze kandi umuntu ambwiye ngo baba kubisi iyo surprise nabyo nabyemera abantu bakomando bazima bazi kurasa bafite imbunda zimeze kuri zikiri nshyashya wazibambura bakanuye koko cyangwa bari baraje barasinzira erega Kisekedi nushaka urekure kuby'intambara n'abantu bazakwicira abasirikare cyeka n'abatisegeza arimo kugabanya abaturage no kugabanya ingabo wenda zaramubanye nyinshi ariko bazamurasa pe bazamurasa abantu bazarasana na Kisekedi mpaka sinzi kandi ngabo bari bagiye kwisubiza gushaka ko bisubiza uyu mujyi bihorere ko bisubiza uyu mujyi abantu ntago bashaka kurekura intambara ngo bazane amahoro nibajye Doha n'ubu basubiyeyo baganire bareko bakemura iki kibazo ariko gisirikare ntago bizakunda yenya numva amagambo Patrick Muyayivugisha zilingana n'igifaransa kiza cyane na prononciation z'igitangaza ariko ikintu cye ntangaza no kundi leta ya Kinshasa yamaze kwiyambura image yuko nayo muburanyi muri babiri baburanye donc leta ya Kinshasa zikari itanga chance kuri M23 yuko ari ifite byose izikari bicometseho ibyo se birashoboka niba muri ku rugamba muratikurana umwe ku ruhande niba muri Doha mwagiye mwese mutumiwe n'umuhuza sibyo yego ntibaza ni gute M23 ibazwa ibintu undi mu Berijara bahanganye ntagire ikintu abazwa abahuza bo ni kabuki abahuza bakatari na Amerika gose nge nabanyujemo n'ijuru ngiye kukubeshya kuko njya mbona Amerika ibintu yikoma u Rwanda M23 patati patata wowe ntabwo umera gutyo ntabwo ubu umuntu ufashe uruhande y'urumuhuza ikindi ntabwo werekana ko ibintu kuvuga biri based kuri raporo wakoze yaba expert wohereje kugira ngo baverify ibintu niba utaje on ground uhimbwira ngo M23 ngo yashobora turanye ngo n'iki ngo leta ngo ibi yewe na M23 ibyo kubwira byemere waje niba ari Sukhoi mu bifatira ibimenyetso muri ballistique birashoboka iyi Sukhoi iyi ni indege yarashe iri komporane y'indege iri ni ijya drone buri kimwe cyose buriya Amerika ari kuvuga ibintu twemeye ko yohereje impuguke hari komite ishinzwe ibyo ngibyo yashyizweho iri baringa hanyuma tukayibonera muki tukayibonera mu bimenyetso ikintu gihama M23 kikayitsinda ni kimwe gusa no kwagura ibirindiro kandi yarasinye yuko muri Qatar batazongera kwagura ibirindiro bajya imbere icyo cyo rwose burya kirayitsinda kubera yuko nyine yagiye yagura ibirindiro ku buryo bufatika muri iyi minsi mu mujyi wa Uvira Zanzibar n'ahandi hose aho yagiye ifata ubundi ubona ko ari kurenga ku byo yagize ariko muri mesure defensive umuntu yakubwira ati ntabwo ndasira katogota nkomeze mpagarara aha ngaha hari n'igihe mujya imbere cyane ku rugamba mugiye gufata nk'ibibuga by'indege indege zibarasa ziturukamo mukagenda mugiye gufata imihanda mukagenda mugiye guca intege ushyigikiye mwe mukora ibyo ubwo n'u Burundi ibyo byose niyo mu Rwanda murabisobanura cyangwa iyo muganira ariko na leta ikwiye kubazwa uyu munsi Sukhoi zayo zirwa zirasa abantu kubera iki kuko intambara ntibera ku butaka gusa ibera mu kirere ikabera no mu mazi sibyo ariko nibyo nakubwiye bano bantu suko ari injiji abantu bo mu rwego mpuzamahanga ntago bashaka ko ari intambara irangira bashaka ko komeza kuba kajagaye na potopoto kugira ngo ibyo bahasahura bisahure ari barusahurira mu nduru muri make ndetse bakagaragaza ko ngo amatabiri yaratwaye umubare w'abasirikare FARDC hamwe n'abacancuro b'abazungu ngo bo bageze kuri 26 ko yageze ku cyambu cya Baraka aturutse i Karemi aho bari bagirajyanwe i Karemi n'indege ku ya 15 baturutse ku kibuga cy'indege cya Lubumbashi yego izi ntambara zitondera amategeko mpuzamahanga y'intambara kuko burya iyo uri ku rugamba ubwira n'abaroya bawe bakareba ama operation yari bukorwe icyo ari bubyare ariko kuva AFC M23 yarashisha imbunda zayo zifite ubushobozi bwa high precision urumva kurasa udahusha bakarasa kari agafaru k'abarundi kari mu Cibitoke cya Rugombo bakarasa kiriya kimodoka cyari Ruvungi ubundi nta bakwiye gukuramo isomo gutangiye gutwara amato muri Tanganyika
utangiye gutwara amato muri Baraka, uzi neza ko ubwo buryo bwo kukurasa mugaba mudahusha burahari. Ese ino ntambara ni ubwiyahuzi, ni ubw'iki ibintu nk'ibyo ngibyo? Kireka mwarakoze uburyo wenda ayo mato agenda aherekejwe n'imbunda zishobora kuburizamo ibitero by'indege, byose birashoboka, zitagira pilote eshatu, byose birashoboka. Biringiye ubwirinzi bwabo. Ariko rero ubwirinzi ko wiringiye ubwawe niko kuntu nabwo waba kubwiga ku bwawe. Buriya umunsi ari amato yarashwe, nagira ngo ari amato y'abarundaje gutwara abasirikare babo bari za Baraka ngo babatware iwabo, ariko ntibabishaka. Uzi ko niba baturuka za Makamba na za Rumonge naho hose ubona bashobora kuba bajya kudeviya bagaca no mu mazi ya Tanzania ajya ko mbonera karita kugira ngo bagere za Karemi naho za Baraka, kuko banga kunyura ku rukuta M23 yabifite za Makobora, kuko burya mu mato yari ku manywa cyangwa ukoresha no majimeri areba kure, n'ubwato n'icyo butwaye wakibona kandi wakirasaho nubwo ari kure, iriya nyanja nini cyane. Ariko mbega muri make insenda n'amarangi Burundi bwisize muri intambara bukaba bukidiporoyinga abasirikare na Tshisekedi ngo barisubiza Uvira. Ubusanzwe nk'ikiremwa muntu wagoye kuvuga uti ibyo bintu bihagarare, ariko niba bumva badashaka kubihagarika bazaraswa. Bari muri obsession, bari obsessed no kuba Amerika ngiri mu bitugu byabo. Turatugama Amerika ibabwira, ariko turabamarisha, kuko Amerika si Imana pe. Amerika nta kiri cyo n'igihugu nk'ibindi byose, kandi niko bivugwa ko ibihugu byubahana muri SPM mituweli y'ibihugu. Waba igihugu cy'igihanganye nta gihugu cyoroha mu burenganzira bwacyo. So abantu benshi bagiye biringira Amerika, ngo Zelensky yiringira Amerika, Putin amukubise hasi, Netanyahu yiringira Amerika, Iran biramudunze, urumva nugo badundanye. Kandi n'abanyaho bavuga ngo uriya mudepite ngo ari kuzambya ibintu, ngo niba ari kugaragaza ko ba 23 ngo ikomeje kugabwaho ibitero, ngo bigaragare ko na Amerika nayo ishobora kuba hari ukuntu ngo bose ishaka kubavanga ngo barwane se. Nyine oya simshigikiye inuze leta ya Kinshasa, ariko nanone sindwanya izi nyeshyamba. Ati none se gute umudepite yicara akaba ati nashegeshwe n'ibitero, ino mama 23 ikomeje kugabwaho kandi iri kugira iki? None se ubona Amerika ipfikira mu M23 cyangwa ipana iki na Kinshasa, uretse kubabara gusa nk'isenene ziri mu mashashi mu ducupa zirimo kurwaniramo. Ubu leta ya Amerika bugira avuga ati nk'ibi biturage birimo kurwana birirwa bisaba ngo green card, batoye 70 Kinshasa bambe i Nairobi, none banazikuyeho. Uhuye n'umuntu uri gukora ibizami byo kujya muri Amerika, abagasambu yaragurishije n'abatindi kubi, abantu barakenye benda gupfa, yongera gutora koyo kageze Kansas cyangwa ahandi hantu. Biriya bizami byabo hari ugeze kumwe ati ye baba tonda rushya tuno kandi ageze ku cyanyuma. Simfe ngo na green card bazikuyeho, ariko Amerika ikora Amerika avuga ati abangaba si bo bahora bakomanga bashaka kuzi wacu. Amerika ifite ubutasi bwa CIA yagiye isohora amakuru muri za 50-60 nakanga y'iki kibazo mu ntambara za Kanyarwanda n'igihe cyose. Amerika izi byose, ariko bayibaza nk'amafaranga baha mu Blackwater ngaze kurwanira igihugu cye. Blackwater kataneshe mu 23 abayahaye mu 23 nibura bakagira ubushize ko babivuze. Yego none haje abangaba Colombia 26 26 ano ino source biga niko gasuzuguro nyine. Abantu 26 baza gukora iki ku mayinite n'amayinite mu 23? Nabonye abagwa mu nyanja hamwe yungu baguye, abazandi bakajya bifotorezaho barimo babahungiza bajya bavuga ati mpungije Rukara. Bujya yasaga banageze ijya bakabasahura bakareba ko bidolari bafite. None ntambara ntacyo izatwara benshi kandi zakoze isoni benshi, barimo n'abazungu. Ariko Kongo nyine, Kongo ifite ubukungu munsi y'ubutaka bwinshi ku buryo uhagize atakaza ubwenge, ntabakirebye atakaza. N'abandi bazaza kandi kuva kuri ba Che Guevara kuva kuri bande yande niyo ngari bamudundi karante sumbaze ari ibibazo byinshi. Hari na mayimayi yitwaga Marayika. Yego Mayimayi Marayika ubusinzano yazimiriye, urumva. Ariko iyi ntambara ifite byinshi, umuntu wese uje asanga injya muri Kongo maze kuzivugana bikamugora. Ibaza ibintu Amerika yabonye gatangira kugira kumira amacanga ati ya papa ndaje nonyigere ati nibo batwihamagariye. Reka ibya Kongo tujye tubireka, ni ibintu biri muri chronicité, ni bimaze imyaka myinshi, tuzabivuga tuzabikavaringa. Ejo bundi baba bagiye gufata na Butembo, nayo tuyivugeho, bazahita bava kuri Uvira bajya kuri Butembo. Karemi nayo iriwe ntiraye bazayifata. Bashobora kwinjira za Poeto bashaka kujya za Katanga. Izo ntambara tuzazikavaringa. Ni ibibazo.
mva kuri iyi ngingo kandi nakongeraho nuko bigaragaza ko ngo izi ngendo zose za gisirikare zigaragaza ko Kinshasa iri kwitegura bikomeye kongera gufata uyu mujyi wa Uvira ku ngufu za gisirikare nyuma y'uko AFCM 23 igaragaza ko isa niyawuvuyemo. Yego ndumva ari aka nasorezaho. Urashaka kuruhuka no kurara heza, gutungura umukunzi wawe mu bihe by'imboneka rimwe atazigera yibagirwa mu buzima? Igisubizo nta kindi ni Luna Residence Apartment. Iyi ni apartment iherereye Kagugu ndetse by'akarusho tubafitiye n'ubusitani bwiza aho wicara witegeye Kigali. Badiaspora namwe muza mu Rwanda mwibaza aho mwarara, igisubizo twakibazaniye. Abafite itsinda rinini namwe twabatekerejeho kuko tubafitiye ibyumba byinshi bitandukanye. Abibaza aho mwarira by'akarusho tubafitiye abashefu babizobereyemo ndetse babigize umwuga bidasabye ko mukora urugendo. Ku bindi bisobanuro wahamagara nimero 0783 43 666 cyangwa 0795 88 56 55.